Bishabel, Bashkawalik, Tenejuntul Chantojen, Juntulentilek Canantico Kashi Lietelumiatzil Mayaobo. Vela Yankzigbal Tuyokol Sonoto, Lekaba Senoteo, Tikutati le Mayat Ansonoto, Ukatuyale Beisahkaptush Kuyakal Hai, Lekaba Sokuyoksal Ichilut Anle Científico Obo. Upetenilulumil Yucatane Jumpel plataforma carbonatada Yankach Tuyanal Ha, Ichilujábilo periodo Cretácico, Hualquil 145, tax 66 millones Ujabiloba. Tuyol altush akale petena, tu beta usigi le sonoto, le plataforma la sahkaptunich, lehela hachsebu pukul tumele klimao, maseskenk ashakha, leubinu pukul pate yetelulak hehelas bal, hebish ukokoshkilil, utehel, uchokohil, wayan cheobyiknal, ushaktikubad choch yetel chuhukhao, sokubetik uchik pahal sahkabo, aguadas yetel sonoto, weitu petenil mayabe, yankesh 8 miluk el sonot, vale yabile, que 7,000 tiyan tu shotklumil yucatane. Le sonotobo tu yoklal ubishile kuhat salbeya. Yashe pikab ulake ol pikab ulake pishil wayana lu. Yetel yolal uhabilobe tankelem yetel uchben. Walkil 66 millones jaboba lup el meteorito yo lume katojola. Letush ako manal 200 kilómetros ukochil. Beitun uchak ubet chahale semicírculo kaolambei anillo de cenoteso. Tuyola le composición karstikao besha ikilminan sen widso wa komobe. Uyabile ha yante tu petenilma yaba, letile yan yana lubo, leha okubinu yalka taken akaktu sayabil ha, shen leti uchuhuk ha ilewoya. Letsono tobo kunobikyo kabilietel uyana lu, leti betikach sahbenzi lukas kuntal wao kontaminarta. Leusap al balob te lum hebish le kuhokol te ichinaho, industrias, watush kuyuchul pakalo, kubetiku kuchule contaminantes ichilehao, eshle nitratos, plaguicidas, metales pesados, takota winik. Ulak bale lejao chichubintuyola le carbonato. Beituno wak ukik leja checheo helutasik ohaniltone. Heshtunich turriniomak. Te anillo de cenote so hachujehelasil kustalwa biodiversidad yani. Hojats ik hachkanane letile ik estigo bionteo. Ik minanu sasililuyich. Kahan ichil ekochenil minanu bonilu winkilab. He bishile kamaro yetelu bagreile sonotobo. Beishane le kuchiloba uyotochichi shkusam yetel toch, beishan sotso. Le uchpe maya kaho, hebish ushmal. Chichen itza yetel maya pano, becha ubetikop nohbalo tume yancha hatio. Umeyatio bletzonotop tial pakalo, yetel tialu nahintiko. Ichil maya miatzile letzonoto holna tial binubim mak metna, shibalba. Lehela kuyesit bishinupulu kustalilio kabil yetel oksa ola. Beishantiku kultal kach uyumtzilil chaki, mash betiku kashal ha. Te kuchiloba kache tiku hoche tal uinkil al makobi besha hatsutsnukulo hade yetel cerámica tial kayanak utsul kustal. Utsonotil chichen itza hachno kuchil kachi. Tuyolal o kuchilil kultahil o motzmiatzil bale besha nohbal tiale kahnalopo. Letsonotobo hachnohbalo tu menchenti yanchuhuk tiak uki. Hirshanu beitek kalantike waknatiku kanani. Kak kalant bukaha kumeyaton sansamak. Ilikmauk askuntal. Kalantik mao pulul balob ichil. Wakuyokol ichkil makie. Mautsaik o repelente nishu bloqueador. Beshanktak bisikbayet el much kabilob kukalantiko bletsonoto. Chimpoltiko beyukuchi lilukulta hilti al maya kahi.